Gde možete obići nacionalni park? Šetati pored reke duge godinu dana, potom ploviti jezerima ili splavariti. I sve to u samo jednom danu. Nacionalni park Tara, rečica Vrelo i reka Drina u neposrednom dodiru. Pored nesebične prirode, pečat ovome kraju dali su i ljudi. Najpre manastirom, dugo potom Bajinom Baštom i najzad hidroelektranama. Bajinu Baštu mnogi smatraju jednim od najlepših manjih gradova Srbije. Tradicionalni domaćin u ovom mestu je hotel Drina, trostruki apsolutni šampion kvaliteta na sajmu lova, ribolova, sporta i turizma u Novom Sadu. Ovde počinju i ovde se završavaju atletski kampovi, reli takmičenja, dani mladice, drinske regate i dani rače ukraj Drine. Drinska Grand Regata 2001. Trodnevno druženje Podrinjaca i Era, Valjevaca i Čačana, Beograđana sa Vojvođanima, Nišlija i Leskovčana. Centralni događaj leta na Drini kod Bajine Bašte. Kažu da Bajina Bašta u letnjim mesecima posjeduje atmosferu primorskih mesta. U ovom kraju se u obilazak polazi od crkve i riznice manastira, zadužbina kralja Dragutina, rača u kraj Drine, već 7 vekova svedok je našeg trajanja na ovom prostoru. Svega 6 kilometara od Bajine Bašte, a već smo u nacionalnom parku Tara. Bez planine Tare ovde se ne bi moglo govoriti o turizmu. Čuvena još od 1875. godine, kada su Pančić i Omorika jedno drugom dali ime, tek od 1981. godine zove se Nacionalnim parkom Srbije. Tara je i danas istinska riznica prirode. Pančićeva Omorika je simbol svih biljnih vrsta. U lovištu su posebno zaštićeni medvedi, srne i divokoze. Ovde je prirodno stanište retkih ptica i plemenitih vrsta riba. Lekovito bilje i šumski plodovi svakome su na dohvat ruke. Tara je klimatsko lečilište. Nazivaju je fabrikom crvenih krvnih zrnaca. Sa prosečnom nadmorskom visinom od 1000 do 1200 metara idealna je za pripreme vrhunskih sportista. Tim pre, Tara izuzetno pogoduje odmoru i osveženju zdravih ljudi.
Reprezentativni turistički kompleks na Kaluđerskim barama je zasnovan na najstarijoj turističkoj tradiciji u ovom kraju. Poznati hoteli Omorika sa Javorom i Beli Bor sa kompletnim sadržajima i ukupnom ponudom pripadaju klasi vodećih objekata ovoga tipa u Srbiji. Zapadno od Kaluđerskih bara na Mitrovcu, deci svih uzrasta na raspolaganju je reprezentativno odmaralište. Ovde je smešten najveći dečiji grad na Balkanu. Osnovnu ponudu Beogradskog dečijeg odmarališta dopunjuju zatvoreni bazen, ski liftovi i sportski centar. Kanjon Drine je posebna priča. Na samom vrhu ovog prekrasnog predela Nacionalnog parka Tara, zvanom Zvezda, smeštena je lovačka kuća. Ovo je turističko-planinarski punkt Predov krst. Osnovna ponuda Predovog krsta, osim za lovce, osmišljena je i za druge istinske zaljubljenike u prirodu. Ribolov ovde asocira na Drinu, Drina na hidroelektrane, hidroelektrane na Perućac. Perućac, opet barem Bajnobaštane, na Vrelo. Vrelo je najkraća reka u zemlji. Od izvora do ušća duga je onoliko metara koliko godina ima dana. Ukupno 365. Perućac je ipak najpoznatiji po hidroelektranama. Reverzibilna hidroelektrana je najveći objekat ovoga tipa na svetu. Od manastira Rača preko Kaluđerskih bara i Mitrovca pa sve do Perućca. Vremena taman toliko za dvosatno krstarenje jezerom ili plovidbom Drinom nazad do Bajine Bašte. Sjajan jednodnevni izlet za goste Bajine Bašte, Tare i Zlatibora. Na samo 170 km od Beograda i 40 km od Užica, u Bajinu Baštu se ipak lako stiže. Pravo mesto za podsjećanje na suštinsko značenje pojma godišnji odmor.